Hallo, guten Morgen, Struckland. Ich wünsche euch ein guter Tag. Hallo, buenos dias, Struckland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Marius, hola, buenos dias, von dir habe. 5 Worte, 18. Welkom hier naar Struckland, Manitoba. Von der wil ik wat merken, wat zich naam Don't Air. Hier was ik dein truck voor, dat ik veel in Toronto geweest, in Ontario, oder in Calgary, Alberta, oder in BC, Vancouver, BC, en wanneer die eten trucks rondkwamen, die verkochten hem alles uit en uit het eten. En ik leerde die al best gaan, en die hadden zo'n lunches, wat ik dan zei, wat ze naam Don't Air. En dat is de geschichte hierom, weet je, eerst hebben we al in 1973 door aan huis voor. Ik heb de een familieman van Greece, van Griechenland. Ik heb dan naar Halifax, Nova Scotia vliegt, dat ze zijn. Dan heb je een restaurant opgesteld en dat deed er nog goed, maar hij bleef te veel ergens worden. En dan heb je met ons dit op. Eerst had je dat met schubsvlees gedaan, maar dat hebben ze die en dan nu met rindvlees. Gemoldet rindvlees. En dan dat vlees met besonders reingemaakt. En dan wordt het gebakt. En dan merken we nog een bijzondere soort brood. Dat noemt zich pita bread. Wat kunt ook weten wat dat met gemaakt. Dat is met arbeid, maar ik wil enig zijn wat dat is voor de eerst. Met dat bijzondere salsa wat ze dat maken, dat saus, dat even. Dan heb je bloß einfach 24 Stunden dag, heel je dag. Dat schmeckt zeer schön. Kiekchen, Brennekchen, Schaubeln en tortillas, dat schmeckt alles schön. We gaan nou zo'n sted, ik wil niet zeggen. Dat schmeckt schön, ik wil niet wezen. Dankeschön. Wel, nou ja, dan willen we nu zo'n Marius waren. Nu willen we zo'n brood maken wat ze naam pita bread. Pita brood. Dat zijn een beetje stikke tortillas. Je kan een stukje pita brood. Of je kan het zelfs maken. Dat is wat je dan op te doen. Als je fris het wel, dan wordt het stoer als we weten niet hoe lang je was. Maar dan gaan. Nu wil ik dat maken. En dan dat we nog 2 stunden gewoon de deeg. Zo, en dan, dat brood is aan die melk daar wel weer vlees aan hier. En dat is zo'n Don't Air vlees. Moet even wat dat wordt dan. Ik weet niet wie ze wou dit dan er hier, dit brood. Oké, dit is wat we dan brokken. Hier hebben we 3 kuffel mehl. Hier hebben we 2 teeläppel heef, zo'n instant, wat de boel zich goed deed. Hier hebben we 1 kuffel woame wuta. En hier hebben we 1,5 äteläppel oil oder schmolt oliven. En hier hebben we dan 1,3 teeläppel zout. Zo, nu willen we dicht maken. Oké, dan het eerste wat we aan doen is dan nemen we dit woame wuta. En dan komt dan. Dan doen we de heef erin. En dan doen we dat een klein beetje erin en dan doen we 1 kuffel mehl maken. Dan doen we dat zeer erin dat het met fijn het smaak heeft. Zeer erin dat het fijn het smaak heeft. Dan laten we dat 15 minuten zetten. En dan wordt het een beetje van ze bloesig te worden. Weet je, dan weet je dat het heel schoven is. Ja. Dat is zeer fijn erin en dan laten we dat voor 15 minuten zetten. Dat het een beetje bloesig wordt. Dan weet je dat. Oké, dan wat we dan worden heeft is dat smaak hier van ongeveer 15 minuten gezeten. Dat jij zijn dat is niet ons bloesig. Dat meint de heel is koud. Dan doen we ons oliven. Schmolt te maken, olive oil. En dan dat beste zout wat we gaan. En dan wel van ongeveer de half meel hier voor nu dan. Dan werden we het afhangen. Daar te rieren en dan daar kneden. Wat we een zeer fijn deeg hebben, want je een machine hand hebben met dat dan, maar hier bij Struckland hebben we niet machine. Zo, ik wil me dan nu de hangers schwingen en dan wil ik dat snijden en dan wil je dan snijden. Dan begon ik allemaal met mijn meel maken, wat je een fijn deeg hebt. Ik wil niet weten, want dat is vorig jaar. Dankzij. Yes, en dan gaan we dit dan om te rieren en dus maar zeggen, ja, je smaak erin en hang gaan. Oh, kijk maar dat. En dan willen we dit snijden, maar dat eerst
sehr schmackhaft wegen Deeg ist. Ein klein bisschen, wenn ich schon fange Tabak kriegt zu werden, ein klein bisschen Mehl, immer ein bisschen mehr, weil die früher die wollten, die weiten will Deeg integrieren. Das soll sehr schmackhaft wegen Deeg geben. So, ich will wissen, was das fertig ist. So, nu kijk mal, nu hou die in een stuk, ik weet niet, vielleicht van ongeveer 10 minuten doorgeknipt. Nu kijk mal zo, schmackhaft. Und dann wollen wir hier mit dem Finger ein bisschen andocken hier. Ein paar Lagen Schmolz nehmen. Dann diesen hier nehmen. Und hier oben noch ein paar Lagen, hier bis ein paar Lagen ein bisschen über. Und dann werden wir den unspreiten und dann werden wir den loten. Für 2 Stunden wohnen, aber dass ich verdoppelt habe. So. Guckt mal dort. Kriegst es dort. Und dann werden wir von nur wieder. Dankeschön. So, und kijk mal, nu heeft de Deeg gegaan, vielleicht een beetje van een Stunde, eine halbe Stunde, doppelt. Und dann, was wir dann doen, kannst du den Typ erst geduld, und dann nehmen wir den hier uit. Zo dan voor, krijgen we ons Mehl ein bisschen ab. Und dann werden wir ein Stück Tien, von ungefähr 10 Biter von merken. So. Zij merken, dass der wirklich alle Blüten ist. So, kijk mal dort. So, dann da ist es das hat ja noch mit Scheinmann. Und dann da hier von ungefähr, dort auch über reine sein oder 10, das hat dann utkommt. Wie laut so, das könnte vielleicht noch mehr. Ja, das wird vielleicht ein bisschen gerade sein, aber, und das wird dann vielleicht noch einer geben. Kriegst es dort. Ja, und dann, was wir dann tun, ist, dann merkt wir ein Boltje. Die kann ich dann so da ins Gewehr, aber das wird ja mal so von oben, dann man wird so überfolgen oder aufknieten, das da sein. So. Und dann, was wir dann wel tun, ist, da werden wir das alle Hand ein Boltje gemerkt. Da werden wir von ungespreiten mit Plastik, und da werden wir eine halbe Stunde gehen lassen. So, weil der alles ist dort, check mal dort. Dann man ein bisschen dort von oben über. So, jetzt aufknieten. So, dann werden wir alles ist dort Boltjes merken, und da werden wir eine halbe Stunde gehen lassen. Okay, wat we dan doen is met een vinger hier kliepetjes en alle wel nemen, waar je naar bespaart alle weer in een paar beetje schmutzig merken. Dat is op de boven een beetje, zo is het dort. Ja, dan nemen we plastic. Dan spreiden we hier een beetje even, dat we niet bedrehen. Dan laten we hier van ongeveer een halve stunde. Ja, krijg ze dort. Laat een beetje gewoon een halve stunde. Und ich checkte mal, wir haben diese hier bei 30, 34 Minuten gegangen. Und da werden wir uns ein von denen nehmen. Dann klipp het Mehl ab. Check mal das. Was klipp het Mehl, das dort. Bitte zwei in ein Kartierchen dran. Das ist meine Großmama eher Rollhalt. Und ich will Ihnen sagen, dort hat ein besonderes Gefühl, dort Rollhalt trocken hat. So. Von ungefähr, ich würde sagen, jetzt ist ein Viertel Zoll dick. So, wollen wir noch eine nehmen. Dann haben wir ein bisschen Klippe Mehl nach, ein bisschen Stirt. Das ist ferner Deeg. Ich will sagen, dass. So, rollen wir das aus. Dann lassen wir das etwa 5 Minuten setzen. Krijgt es dort. In den Zeit, wo wir dann. So, dann bleib ich merken. Zeg, je merkt dat het smaak rund zijn, dat het een beetje verduwt. Ja, nu werden we 5 minuten laten zetten en in tijd waar we dan de pan merken zum bakken. Ja, hier doen we dit aan bakken. En dan gaan we dit bij 30 seconden of zo gehad en dan we die aandraaien. En dan nog 31 en 44 seconden dan draaien we de water aan. Oh, dan draaien we hem water aan en check hem al dat. Dan vangen ze fan aan op te puffen. Sehr fan. Wow, nu check hem al, wo schmeckt der abpuffen? Dat wordt einer wel. Nu check hem al. Sehr fan. Wow. Dan, weet je, dan heb je dat die gelijk. Dat ook niet alle. Aber deze. Da ist so Schmack abgepufft. Wow.
Dan werden we zeggen, merken we dat we die alles zo doen. Ja. Sehr fan. Dan wollen we de nächste hier noch. Wir haben uns eines für die auch kein so fern mehr abrufen. Was dauert ich 44 Sekunden, lassen wir die hier, dann drehen wir die an. Okay. Ja, check mal. Fangt an Schmack zu laden. Ich will hier noch einmal about 30 Sekunden oder so, dann wollen wir die Ware andrehen. Okay, da werden wir mal andrehen. Nu werden wir lernen, was die Ware wat so abhoffen. Und ein Mensch gleich mit Eten zu spielen, das wird mich schon jetzt, dass ich ein bisschen Hand drehe. Ich sage, die fangt ein bisschen Vater vorhin so abzupusten, das war so noch mal ein bisschen überfreten habe. Und dann bitte ich eben, oh, check mal das. Das hast du, check mal das, das wird gewählt. Oh, das ist nicht direkt pochen wollen. Oh, check mal das. Das wird gewählt. Wow. Und dann bakt das Bären so, ja, check mal das. Das ist von der keine große Schiefel Kieltje uitgegeten. Sehr Schmack. Das hat mich gelegt. Dankeschön. Da werden wir die nächste proben. Wir werden sehen, dass das Ware wird lecken. Doch, das hat nicht Ware von ungefähr 30 Sekunden oder so. Dann drehen wir den ein bisschen an. Da wird dann hier ein bisschen so sehr tüttern, dass du dann sagen, tüttern. Und hier ein paar Minuten haben drehen, vielleicht war das 30 Sekunden oder so. Und dann wollen wir die Ware andrehen und dann mal sehen, wo das angeht. Wir wollen haben das soll auch so abhusten. Ich weet in Mexiko, in Casa Grande smol, dan had we door een kou, die had zich door al vol van je vreten. En dan puiste ze schraak, die zei op. Dan ging het dan dood, maar. Dat is wat dit hier is. Nu willen we zijn, nu, check maar dat. Nu worden we een beetje omdraaien en dan willen we nu wat de ophoffen dat. Wow, kijk maar dat. Nu vangt het aan. Oh, dat kan zijn, kijk. Dit is een spekkerpark, want deze gab hier een beetje zo groot merken dit. Zit dit over smaak, oder zit dit smaak? Baby. Dit zit je meester stroom als een Weihnachtsbaum te Weihnachten. Dat is wat je zijn wil. Check je mal dit. Dit hadden we ons niet gedacht. Emma Haan, niet dat ik pochen wil, maar ik leef me half het gelekt. Emma Haan, nu hebben we het even, ja. Oh, mercy. Papa, dat zit smaak. En dan spreiden we hier zo steeds zo in een handdoek. En dan laten we het weer aufteilen en dan willen we middag maken.